umutwe wa M23 wikuye mu biganiro byari biteganijwe kuri iminsi 18 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 byari biteganyijwe mu mujyi wa Rwanda mu gihugu ca Angola. Ibiganiro bikaba byari bigamije guhuriza hamwe igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intumwa z'umutwe wa M23 kugira ngo batorere umuti ikibazo cy'umutekano kibayirwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi biganiro bikaba byarahamagajwe n'umukuru w'igihugu ca Angola bwana Joao Lourenço akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika. Ibi biganiro byari birindiriwe n'abantu benshi bari biteze ko bashobora kuvamo umuti w'ikibazo cyo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umunsi umwe mbere yo kubiganiro biba, umutwe wa M23 wabashe gutangaza ko intumwa zabo zitazitabira ibi biganiro. Ibi bakavuga ko byatewe nuko ubumwe bw'Uburayi bwafatiye ibihano bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Mu itangazo ryasohoye n'ubumwe bw'Uburayi byavuzwe ko bamwe mu bayobozi y'umutwe ba M23 harimo umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru bafatiwe ibyemezo bikurikiranye n'uruhare bagira mu bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Umutwe wa M23 wavuze ko ibi bihano ngo ari uburyo bw'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo ibi biganiro bitabasha kwitabirwa. Mu itangazo ryashimwe n'Bwana Corneille Nanga yavuze ko ibyemezo nk'ibi bitashobora kwihangana ngo mu gihe yashakirwa umuti ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanga yavuze ko intumwa zabo zitacitabiriye ibi biganiro. Mu itangazo y'ubumwe bw'Uburayi ryerekana ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23, bamwe mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda nabo bafatiwe ibihano nabo muri urwo rwego. Igiye kura mu biganiro bya M23 rikaba ryatumye abantu benshi bavuga ko ibi bishobora gusubiza inyuma umugambi w'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage baguma bavuze ko ibi bibateye ubwoba ngo kuko kwikura mu biganiro kwa M23 bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'akarere. Nyamara abanditsi ko babibona. Amakuru ava mu mujyi wa Goma aravuga ko hari abaturage bavuga ko nanone ibi biganiro ntacari gitezwemo kinini kuri bo ngo umukino wa politike. Nubwo M23 yikuye muri ibi biganiro, igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cemeje ko intumwa zacyo zizitabira ibiganiro nk'uko byahamagajwe n'umuhuza muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Joao Lourenço, akaba n'umuyobozi w'igihugu ca Angola ndetse akaba nahagarariye ubumwe bwa Afrika. Twibutse ko mu minsi yatambutse Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yarenzwe ararahira avuga ko atazicara ku meza imwe n'umutwe wa M23 ngo baganira ku kibazo cy'umutekano. Perezida Tshisekedi yavuze ko bidashoboka ko yaganira n'umutwe wa M23 afata nk'umutwe w'iterabwoba, akanawushinja ko wishe abantu benshi ndetse ngo ufite n'uruhare mu gusarurwa ku mitungo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace k'uburasirazuba. Nyuma yaho hasohoke itangazo ryemeza ko ibiganiro bizahuza igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bizabera i Rwanda. Abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajepfo no mu Kivu y'Amajyaruguru bavuze ko Perezida Tshisekedi agaragaje integenke. Abaturage bakavuga ko ibi biganiro byari kuba kera ngo hataragira ibintu byinshi byononekara muri izi ntambara. Abaturage ngo bakabazwa nuko Perezida afashe icyemezo cyo kuja mu biganiro nyuma y'uko abantu benshi basize ubuzima mu mirwano yagiye iba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kaza gufatwa uduce twinshi harimo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Abaturage ndetse kibari ryo munwa mu kuvuga ko uyu waba ari umukino wa politike ndetse ngo Perezida Tshisekedi yabazi neza iyuva n'iyugana. Mu gihe hari yateganijwe ibyo biganiro byari kubera Rwanda muri Angola, amakuru menshi akomeje guca ku mbuga nkoranyambaga avuga ko imitwe yitwaje intwaro y'abazalendo ngo yaba yigaruriye uduce twa Nyangezi ndetse ngo ikaba iri mu nzira yerekeza mu gace ka Panzi ahari mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru yavuga ko ingabo za M23 zaba zahunze muri utu duce maze ngo tukigarurirwa n'ingabo z'abazalendo nyuma ngo y'inyirwana. Amakuru duhabwa n'abaturage ba Nyangezi baravuga ko ibi wari kinyoma cambaye ubusa kuko ngo utwo duce twigenzurwa n'ingabo za M23 ngo nubwo habaye igerageza ry'imitwe y'abazalendo, iyi mitwe ikaba yaraje usubizwa inyuma n'ingabo za M23 mu zibarirwa mu duce twa Nyangezi. Abaturage barahanye ko intambara mu itamaze umwanya munini ahubwo ngo ari amasasu yumvikanye umwanya muto maze ingabo z'abazalendo ziza gusubizwa iyo zari zivuye. Aya makuru aca ku nkoranyambaga mu gihe nanone umuhana wa Kamanira uri inyuma gato ya Nyangezi naho ngo ukigenzurwa n'ingabo za M23.